Kaos vlada i na području Zapadne Hercegovine. U snježnoj lavini u blizini mjesta Mustatić zaglavio se autobus iz Širokog Brijega. Dramatičnu situaciju prati i naš novinar Goran Karanović, kojeg uživo uključujemo u Prvi dnevnik. Gorane, da li se čujemo? Čujemo se. Gorane, znali se koliko je putnika u autobusu, koliko su već dugo zarobljeni, ima li ozlijeđenih? Nema ozlijeđenih na sreću. Na magistralnoj cesti Mostar Široki Brijeg na vrhu brda Žovnica zbog snježnih nanosa noćas oko 5 sati autobusa, desetak, nešto više od 10 putnika stao je pored ceste i nije mogao nastaviti putovanje. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na snazi zabrana saobraćaja, osim za službena vozila, te je još nepoznato kako se autobus našao na cesti i kako će nastaviti put. Sva raspoloživa mehanizacija radi na čišćenju i održavanju saobraćajnica i u ovom trenutku je put od Žovnice ka Mostaru prohodan, no zastoj uzrokovani snježnim smetovima i zaglavljivanjem automobila čiji vozači ne poštuju zabranu saobraćaja su česti. U autobusu ima goriva i putnici su na toplom. Zaustavljeni su u blizini benzinske pumpe, ali su u zastoju već 7 sati i apeluju da ih neko zbrine dok se ne stvore uslovi za nastavak puta, što čini se neće biti skoro. Više informacija imat ćemo kasnije, toliko da sad. Vlado? Dobro, hvala puno. Dakle, evo, evakuacija zarobljenih putnika traje. U našim sljedećim vijestima donosimo informacije vezane za ovu priču. Nadamo se da će do vijesti u 15 sati i 25 minuta ova evakuacija biti završena i da će svi ovi ljudi iz autobusa biti na sigurnom. Gorane, tebi hvala puno na uključenju u Prvi dnevnik. Dakle, evo, čujemo jug zemlje zavijeni u bijelo. Nakon jučerašnjeg kolapsa u Mostaru život se polako normalizira. U Neumu i dalje katastrofalno stanje, već treći dan građani su bez električne energije. Evo priloga naša Anite Zovko. Nakon skoro 3 dana nezapamćenog nevremena u Mostaru, život u ovom gradu polako se vraća u neko, možemo tako reći, normalno stanje, premda se gradskim ulicama još uvijek prometuje jako teško. Ljudi se snalaze na svakakve načine. Vodoopskrba i napajanje električnom energijom u gradu je za sada zadovoljavajuće. Električne energije nemaju pojedina naselja u Čitluku, Stocu i Čapljini, no prema najavama kvarovi će biti otklonjeni tijekom dana. Gradske službe iznimnim naporima i dalje rade na raščišćavanju ulica, a Gorska služba spašavanja na ljudskim naporima pokušava doprijeti do onih kojima je pomoć najpotrebnija, posebice do bolesnih i trudnica. Ekipa jedna otišla je sad na teren trenutno prema Želju, još nemamo nekih konkretnih informacija šta je u pitanju. Vjerovatno je neki starac ostao zagladan bez hrane i vode, pa evo, ova ekipa odšla da se to riješi. Nešto su očistili, ali slabo ide. Ljudi voze auta, iako je zabrana, policija tamo stoji našim poslom. Šta ćemo? Ne možemo protiv ovog. Obuci se slojevito, polako, domaćini imaju zalihe. Teška situacija je u nekim mostarskim prigradskim naseljima do kojih je teško doći. Užasno je, znači prolomio se krov, počelo se da pada, troje malo djece u kući bilo, katastrofa. U Neumu i dalje katastrofalno stanje. Već treći dan nema struje jer je pao 110 kV dalekovod. Čitav teritorij uopće Neum, posebno gori zaleđe i ovamo grad. Stanje je teško, Neum je pod snijegom, velikim ledom, niske su temperature, 3-4 dana neprestalno, sve je zaleđeno. Treći dan nemamo električne energije, sve je pod upitnikom kada ćemo to stići napraviti, koliko ćemo biti bez struje. U HŽ-u i dalje je na snazi izvanredno stanje. Zabranjen je promet na lokalnim cestama, osim za vozila hitne pomoći, policije, vatrogasaca, Gorske službe spašavanja i opskrbe. Danas i sutra neradni je dan, škole i vrtići su zatvoreni do daljnjeg.